beneku dengan kupahami agak palagai ni tarantena mo pakai. Aturan dewe kodem palikui narepa matu uluku telu kiloro butong kokurane sojo aja buat cari kono pitauri kau benemu susania lego mewaki secantri ide jumpa balaga ko benemu pada ketan roe di tengah melaga tiba baru beneku demi mupahani agak malageka ni tarantena mo pakai. kuburane tega ada tolmu mula nga puasa anu na palebemu ada pengikan ludungi aturan tewe kode paling narepa matu uluku telu kiloro butong kokurane sojo aja buat candri kono pitauri ko benemu susania lego mewati si candri di tengah daeng ia pengucene ia pengujumpa abad tukang batong mari-mari sini aku mau beli satu mangkok saja 20.000 kasih banyak inyonyana